published. It is not my privilege or responsibility to summarise and announce them today. That'll be for someone else. Can I just say, far too many New Zealanders have come to view today's capitalism not as their friend but as their foe. And they are not all wrong. That is why we believe that capitalism must regain its human face. That perception has influenced deeply New Zealand First negotiations. We had a choice to make, whether it was either with National or Labour, for a modified status quo or for change. In our negotiations, both National and Labour were presented with that opportunity, working together, cooperating together for New Zealand. That's why in the end we chose a coalition government of New Zealand First with the New Zealand Labour Party. Thank you very much. Any questions? Mr. Peters, how many portfolios have you got in this new government? Well, it's a sizable list, but some are big and some are small, and it's up to the Labour leader to announce those when we've completed all our negotiations. Do you think the Greens will be signing off on this when they have their meeting with the delegates tonight? Well, that is not my province either. We entered the negotiations with Labour knowing that they would handle separately the Greens. We were always going to be in a coalition government with one party, not more, and that is an answer that I can't give. It has to be given by somebody else. Have you talked? Policies will be published. It is not my privilege or responsibility to summarise and announce them today. That'll be for someone else. Can I just say, far too many New Zealanders have come to view today's capitalism not as their friend but as their foe. And they are not all wrong. That is why we believe that capitalism must regain its human face. That perception has influenced deeply New Zealand First negotiations. We had a choice to make, whether it was either with National or Labour, for a modified status quo or for change. In our negotiations, both National and Labour were presented with that opportunity, working together, cooperating together for New Zealand. That's why in the end we chose a coalition government of New Zealand First with the New Zealand Labour Party. Thank you very much. Any questions? Mr. Peters, how many portfolios have you got in this new government? Well, it's a sizable list, but some are big and some are small, and it's up to the Labour leader to announce those when we've completed all our negotiations. Do you think the Greens will be signing off on this when they have their meeting with the delegates tonight? Well, that is not my province either. We entered the negotiations with Labour knowing that they would handle separately the Greens. We were always going to be in a coalition government with one party, not more, and that is an answer that I can't give. It has to be given by somebody else. Have you talked? Policies will be published. It is not my privilege or responsibility to summarise and announce them today. That'll be for someone else. Can I just say, far too many New Zealanders have come to view today's capitalism not as their friend but as their foe. And they are not all wrong. That is why we believe that capitalism must regain its human face. That perception has influenced deeply New Zealand First negotiations. We had a choice to make, whether it was either with National or Labour, for a modified status quo or for change. In our negotiations, both National and Labour were presented with that opportunity, working together, cooperating together for New Zealand. That's why in the end we chose a coalition government of New Zealand First with the New Zealand Labour Party. Thank you very much. Any questions? Mr. Peters, how many portfolios have you got in this new government? Well, it's a sizable list, but some are big and some are small, and it's up to the Labour leader to announce those
when we've completed all our negotiations. Do you think the Greens will be signing off on this when they have their meeting with the delegates tonight? Well, that is not my province either. We entered the negotiations with Labor, knowing that they would handle separately the Greens. We were always going to be in a coalition government with one party, not more, and that is an answer that I can't give. It has to be given by somebody else. Have you talked? Policies will be
o toe fitule minuten sale tulai bang ia fatar fatoila tu ko le mo ta tu ko kalama marolo foi lo sai ma no fa choa ia fa maru foi ia te o marolo foi le mo ta choa por kalama no fai si tu wai ke isi la ba ia te no o si la fia ba nga fu na la ia fa tu wai ta tu por kalama iyo ya fatua foi ngai maya ola ku fa kan kani foi le la wi ngore ngore ta choa e mi se foi lava le se fai unha foi ele viu nga ya va passa manaia iyo ma fuanga le na le fai si kama ku wai ke isi ya ia ono tu langa na le sa la ku kap wa ima fai ko nya ko be fisi ni lai iyo tu langa le na wa le join joy fa o wina cha cho por kalama le ne fiafi ia no le foi sa tap wa lava mai bo ma le choa ia por lava po fe lifa ia le to fa fo ia le ko inga por fionga ia va sa manaia io le to fa le sa fai si umio fitu na ia muniao ia po fea le tu le a ia lango ina fo i le nei tau sanga ia wa fo i le isi sa ia tu mo le to tau sanga pa inga fo ia ile fai nga baro ta fo i po le fai nga malo si o ma to wa tu nei o ni usila io o ma ko mo wo wa nga le o ma to no fo ma ko kinga inga ia ma fo nga na le fai si fa tu wai te isi le fo le toi a mata le tan to por kalam ia nga se i o ko ma ko o ofisa fai kala ko i o ia po le ale tu langa fo i le ai ia se pa ki fo i e tasi mo i le to fa le fa auto tanga fo ia ale vai nga fa ko fai le ale New Zealand first po o le fa mo New Zealand le ta e fo i le fionga ia va sa manaia Winston Peters ia po o kama o va le fionga ia va sa manaia Winnie Skonge Petelo ia wa fa sa mo ngare swafa fo i le fionga ia va sa manaia ia ona fa pe le o bu fo i ma sangi fo ko inga pe a fe ngai ma fa kau ia onga sa fe ko ngai mungi ao le fa ukanga ma ko fa ia waru la su kanga ba kili wa kasi ngai le fa fikinga o a leanga kasi boy foi wa kauru le to fa sa fi tu nai fa buniao ia ma fediuli wai fo i po fe li lifa yai ia le ko fa ka malo ia le wa kasi mo ia ua suia nei le fai nga malo o le malo New Zealand iva tau sanga ia o tai mai fo ia le fai nga malo le national ia le atunu nei New Zealand le o ma to no fo ma wai iva kau sanga le la ua suia nei le ma to fai nga malo suia le ma ko fai nga malo ina ua savali le lua i le tolu vai aso o fa atali tali pea po fea o iai le to fa le finga ngalo fo i le fionga ia va vasa manga ia e peitai lea ua tauru a lea ua e fo i manuia ua rau pumongi la ngalo fea kua i manuia ki lo o Samoa ma matangata le Pasifika la tau te nau ta i lava ina ia toi fo i le fainga malo i leipa iyo me la sa puki paki ava pela le fia o e tatou le nei New Zealand ia ma me se foi le wa mau ia tunu mau o lai fia fainga paro fainga malo le lipa o mi ai la like foi le mata tau wa fatu nai tau ai e ngore tau porkala ona o lea ua au po ua to fa tasi le to fa po le fionga fo ia va vasa mana o le a ver fainga malo le lipa por pa ki le lipa la tau te va lua ia ua fo i le fatau tainga o New Zealand mo le isi korko sanga iyo fato ainga ia i le fionga fo ia i fo le sunga pure English o kau kalo fo ia kia swafa makai o pure English pe ia o kama o ma fai ma lo ma tu mua e pole a e sa o ngole
o ruai malo tu mua e pole e sa o ngor swafa o le fionga fo ia Bill English ia ua sei pai atu fo i le national whātua whātu le whainga malo le national ai sanga iane ai o le tai i le leipa mo le nei tau sanga longo winga o le tai ta ia se o mātou watu nuu ia e si ma fine fo i po o le tamaitai fo ia Jacinda Ardern e le se kangaka makua le kangaka le o Jacinda Ardern iyo pati mai la rono winga e sa o lava le upu fa sa moa e au le ina i lau o tina iyo e au le ina i lau o tamaitai ia vi ia le no famaleanga le leila o le tua awa vo ia leipa o dei mongi la bala fam jalang te lo vo fia kele vo ia na yo matua ia wai pe o le leipa lava fu sa ia la tawia matutua awa le nga kangaka le o wingi skongi la vionga ia va vasa ma na ia Winston Peters pe ia o ia tonu le sa fina wina fo ile pengi songa mo tangata matutua ia me la le o moli le fa afrika kele la fo ile vionga ia va vasa ma na ia me se fo ila tonu fau tuina le toina le la ua tasi ai lana filifilinga o le ia fai malo faakasi ma le faiga malo le leipa ia mo i latou umalagala sa faatalitali ma faanono manu ina ia ifo le fuiniu le lapalapa ma ia suia le faiga malo agi usila ae koe kulai me le leipa ia alo mai o le kakou saasaaga faasamoa legei ua filifilia le nofo i sa la fai loo motu lengo le vionga ia va vasa manga ia pe ona ma fa tara no atu ma le vionga ia su a William Seal o le makai mai le moku kele i sala fai ia lenga la o moku e fai me ma fai na fa pele ia sala fai o ma la le lungo le tato por kala ma nga tsa ia Samoa ia mai si o e lango fo le leipa ia a mai o ka ko sa ma fa ka mari ngai yo ya marawu alo mai o tatou sa ma pa tau fo le malawa kuna vio ma basa manga ya berperkua ya dengan sebuah idea ya o tatou pa le mia fa oli sebuah ya Jacinda Ardern sua ya o pito to fai sua William Seal iyo sama maya ayo le tai ya le na o mai ka ko siva yo le nga o makai le o fa sama ya makai ban mo ku sala fai yo Betul kok cuma paling basta ngan boleh mana bini Morisa. Jangan aja lewat cuma boleh mau caco por kelama malo boleh sai. Karena cara balik ya audisi kok Samoa o mai macam buat ni so atu au Italia Amerika. Ya lewai ufo ini. Ya mai na sama ko fakar kari ufo. Lewat cuma mai mau sebagai malo fo. Yo se causa ini la sama kau kupe o que hago era lo fo kama mo an leipa ata ba tia tau banga na twa le to fina ya Mena Davis ele ma to fo i Brisbane Australia ma lo fo ya me se tau banga talo mai America Cecilia ngamo era ga te lea siniva tai vele sua ko vela Monica de Pau esta sua ma con wangi le vivir leipa ata lo foi le usea la famele mas foi Nina fili e va per quella tua ya mangile langi yo ata lo foi ya Richie and Lista tu doai yo
Acha foi tu fine ya Beverly Simão Lemos. Abe foi Jacinda Seioli. Mas eu já quiso, né? Só dia tu fine ya bom, mas não foi on sai. Acha foi tu fine ya peongi, aí eu não putea. Era tela dia tu fine ya Simão, Tommy Setu. Se for ma chango fie ia ole fai ni foi le Mount Fao ma le pese na fa mai no foi sala fai lo motu io ia wa foi la nga ole pese le cha fa bitoa tu nga le fai unga ka mi sala fai u fai unga le topa titi sala fai po le vionga ia va sa ma ia fa mai ia ole a vea la ia le pa ki le leipa ta chou che fai malo e fo ia vai lá eu pensei le vanga nea io e all around ia passava vai foi cho fine ia na uma so faia io fa voi vinga le tua Até foi for Samoa. Até foi na Palangana ya Annie, Agnes Memorisa. Iba foi lá e não Malakai Chuau. That's a good start, ground floor, here alone. E la scuola, tu fine ya non fa male toa, ma non lo voglio sai. E era all around, Sabe foi lá a uma sopaia, a foi ler e se a Mario Telemapa. Facciamo qualcosa fino a Carrello Ciullazza. Ragazzi, voglio fare un po' di tuo figlio, ya amico, sia tapini ya mina, ma se vuoi la le, ciao ma se vai cagnano ya mo vai. E poi qua un male non la mamma di con a di un per ma come yai.
Musika la foi ia. Fia la foi ia o fia lava. Ke no o fia wa le la chong fa fa ia koi mar ma fa cha no ngamar cha cho pa na mi fo lu ar cha cho official ne ya. Ora pese la ne ya. Fa mai che no ko poli ai ke no o le ko poli. Awala kita ko poli. Patalo po so so ya na foto mia malolo foi. Malolo na lue te le uso. Te gai mga foi na mo le ba. Tenga te le go salin tese si tai tasi. Malolo foi Rosalin. Mas wat of in ya Nina fili bro si ela fa ele slai. Eu vou ver se ninguém vai fazer sua, tchau com a tchau. Mas foi lá no Rita Risati Avianano. Agora ia para o fole, ele você que tá com. Eu vou conhecer a macaco leipa. Patalo vai foi a Rosie Solomona, mas não pode ter sua filha, mas muito mais, mas agora estou a ver. Tapi foi lá e a sua ia chabu ia sia cara chabu ia ia. Pekka, menela chabu ia banga Elizabeth fasia chaya Australia. Patalo foi por sua ia se Silvia nano. Fia lá se Silvia. Tua filha já falou, a foa, le mai morta tu pouco lá, mas ela vai se falar de todo, vou usar no telefone. E ela te lo le mai mo mai tua filha nga te le ya, chama ro ma vai na le foa. E eu ya. Au wa ta tu tu no popole. E ela na. Wa sawa no vai no fia ba ai, eu vou fia ba ai que oi a Winston Peters ma lo foi no sai ma lo le chawa chai a fa pe o le fa ai ma wo cha chu fa wai la sia chama cha chu por kram wo cha chu fa sa lo nga ya mai so la va se cha fo le la no lang ya fa pe fu che si le fia le ke mai mo mai America fa pe o ni si la va chu ya po sa mo ia wo su wi le fa nga ma lo sa a wo ya le la sa mo ama jo ne New Zealand io le o fili fo i
e le vionga ia vasa mana ia Winston Peters malana fainga pa langa pa tifo i le New Zealand first le wala tau filifilia ia e la tau te fai ma no fatasi ma le leipa ia le tau tai fo ia Jacinda Ardern o ka viola a mo ia fo Jacinda ia io o wala tau te pole le la tau vai ia tau so tai fo i la vionga ia Pito su a William Zio ia nga tala le mau wa se bango ta tau te fa tara noi fo i la tau nei ia nga tau le lava le wala mo wai ia vi ele lofa mo le le tua ale unga na ngana ma fenga paro ka pe le fa tua ma ua tau fa sana launga io sui le ma tau fainga ma no pese nei fa tara sanga mai ia o ia Monica le fao pa unga chai no i pule fa mai se sue mai Tell about your Fama Jennings. Not on the hood inside.
Ai fai o ko iro mane. Ioi Awak ka kuwa. Fa'alongo ile fatu. Io se su ele un filmata, pese sapati sanga mai foi ya Monica le fao. Ia au lo fato fo moto un mo tato por kalama a se un filmaka fo io Ma non voglio sai man, lo fatto 2 minuti te li tu live ban. Tato por kalama pelo faiato ele un vo tato por kalama nefia. Io tu langa voi kan fai la vai celebrate le tu langa wo yai le ma to fai nga ba lota fia lo foi lo to male nganga ai le fia mai to wat kwa si vai no se ma to kale si le Gateway International Ministry if we like ta ila to le sa ni mo suenga wa le sa ni foi Assemblies of God sa mo nei New Zealand mo la to suenga foi fa tu pa ia ele makua isau ngia ya sikaki va enga le alfa naula se utina fale nganga ya any movies lo que vai kunga ese la le aru sikaki gi kiro sinta sinta le se yu abe foi la e for ya nai ya nga tai le la to mo te wila o ana o tile la ko ma le la sa mi foi ya mo jo mo foi la le no tanto por kalama ai mai se la foi le manu ma lo ai foi le le wa su ye fa nga ma lo ia pe ua li fai foi le to fa le fionga ya va basa mana ia o le fai se swinga le nei to tau sama io fa mai lo le tala le e le o le fita e le o le fita ya fuai ona maua ma ro e le o nisi lava o le tua Tapa tu tu pese le mo au su e o ma lava le Gateway International Ministry sauni tu foi su ma tu spaia Era tu foi le Assemblies of God o ma lava Che foi la Olivia Winnie Johnny Richard
ia le na si ufoga ma tango fie fo ile na ole heart of worship ma pe sile na fa mai wo manu malo io ke le a me o tato manu malo fo le yaso tato manu malo mai wo ule yaso ile lo fa mana le le tua le se tala vale fa pule nai wona o le le langa fia ia o tato manu malo mai fo ia ina ua tani o tato mana onga wanga ko mo fo e kule leipa io e ma tato mana o na o mana vai le ua tadi mai le so wa ka ko manu malo ona oi e le o le malosi e le o le fita e le o fanga fanga pom o Yesu wa la yona tanto manu malo fatalo fatula ya to ma la le tanto por kalama va pe fo tu mitao ia nga tele tanto por kalama o lisi pese le ta fa pitoa tula ia mo se to fine ya nina fili fa manu ro fo to fine ya nina la nga sauna pese mo na o le taimi ila por kalama na le fo il to fini ia ai le fa ina le fa ala tu taimi le nei pese le ta fa to fine ya nina fili nga tele le la to we vai vanga misione tina ia mana yo na uso la e vai mai fo ile le ia fia ale pese la le fa mai o e nacho brothers io fa mai o ma vole o pa o ko e ma ala o io na o e ma ala o e pa ai ma o pa ja mo ia chua fa le noa Tell her to do in town, listen. Tell her where she even take her to shore. Kama 5 ese ser kaka ko ay sa awas kami kia 5 Facciamo il fine a Faleo.
Natural brothers want to be sitting there for my Wamawa. Here, Wamawa for Yasiana over. I go get all out. Or the color of a Wamawa Samano. Maua, they lay kilo, like a Maua, what in a go. I lay low. Is there a kilo? Fafunga el Cadis Camaro Cadia. Or Cadina has come on Cadia, any oya, is a Cacano Maya. I sa o lava sta mai sing o lava mai a fafonga ye sing mai Cara macam itu fina, pada awak macam itu mah. Ya lah, ya. Kadisa awak sekarang maya, kadisa awak. Ele foi, mas não foi no sabe. Kasih dia kakak ele mama akan mau ele. Iyo, ini ya ile lima, arai komor kanga. Ya, marola un pakir lepa. Obo kena la cortina. Mampaskeki poro la el fani. Acara buat hoina cepat caya mata. Kasih dia kamai kaya ni ko siya mama ron na lima. Mata. Acara buat hoina coba ni pule salfatu. Iyo ya, lau ini mama ya peonge. Mata sinipa o tuturu itao lei mamma ai fai kau koma lei mamma fai kau koma
oi. Ia lena Oleh kali la nga kamarua. Oleh kali kongo nga kamarua fa mai le ai. Ele fa pe o aula nga mawole ova. Ese kanaka ese ali si urupo nga ese ra uia urupo. Ai le ai o au cinco ele fa pe ke rola we ikaro mar kamarua. Wa ikar kamarua fa ko ala pissa ma ko bisa mai dai oi ya le ka umai lenga ka umai la vai nga le oi ya le lenga urimma mane iya ikaro mar kamarua Wale fia kamarua ka fonga mele upai kamarua Fiu wasko inga ka pele ya ole aku ole sola ole kadia ole sola Oi, rekannya Arsola. Biasa, oleh si boy ele se mama le se Silvia. Ele se mama la kana ke ule o ka mo spaya. Sky TV. Facciamo ya Lucas Seanso. Allora voi lo sai ya Lucas. Allora voi lo sai. Ya mas lo sai ya Sam, va fine a ciò. Sammy.
ia le nga o le kalila nga o inga umai roa maretala manga kuar ka kukala nga maka mai fa mai mo mo le opa ia uma enga sa ska ma roa fa ko ese mai le ai le wa ese ka ma ko kusa ma wa rasta ma ma hu pa ese se nga e fidi le laska le inga wa le fidi da ai fa mai le ai oi ia alu la tama no fa mai le ai se wa le fa so ai ngai le sa uma mai do bim ma fiu was ka ma ro fa ko le ai so la ro na vai me ka kia pa tara fa te uma le mo ta to por kalama ma lo fo i le o no sai ma lo le fa to ka tara fo i jo fina fa le o fo ia nga chai le ai o to uma le mo ta to wa por kalama ma lo fo i mai se fo i a nga minuti lo to no le ma fito mai fo ia nga tele la fo ta fa pito mo le parataiso i le weekend nei afe ia nga parakaiso ke la kwa fa sa mai mo po kala ma asia mau wa nga lau fangu lo fangu wing fangu vai mo lo fangu vai half price na lo fo ia o le ngalo afe i fa malo lo fo le weekend tele ta tu fa vi vianga fo nei weekend ia tau tu na ta tau fa le fa fi na ia tau long fa tau o tara ta tau fa le fa fi le Paradise Night Club afe ia i ma pusanga pa o mai lo na si fo fo mar kami ki o fa wala nga e pese ka ka le sua fa ya fa a fa apela ko ke fia mo wangi ko nga musika e mo wenga ko nga musika fo ia le fa pe e makua lu ya tino a toa e ke mo wala nga ai si fa mai mo mo le pese skamala nga le sola lo isa na sola lo isa ya lo fa me na pese le maka u iya Ciao, ciao, se ne moto, ma non puoi le mozzare por calama. Io pensavo poi, io se fa, ma lo Superman. Io non sapevo le sue ya, semi, so. Io. E se ne cacca fai. Pacar betul na, sungai ya cua, cawa kau. Marola boleh saya marola mah hujan bercaca por kenapa? Pacar betul-betul fina ya tahu yang melakukan bagaimana betul hitam malam royer dia I
tia le na awoi sala fa ye le fai ngo fia si fo ma ngo fia le fionga ya ma reko pai lante e tero io e pare pese le na fa mai sala fa ye le fai ngo fia malam le ya ke ngi ro tau e wa le si fo sala fa ya ma ro fa chalo fa fo ya ko si sol mona ya nga che yo tu ma ro fo le mo cha cho por kalama ka ku fa ngo fo ni si o fa tu nga fo e mai le sunga ya semi a to pesse fo ya ka mi kiki si fo ma che ko fio sunga ya semi a to ta jo mo jo ro fa mo cho mo ro fo mo cha cho por kalama Sorry if my bad. Ora be ke o mi mai maka o mai la yo lo swa fa na le tu fa ngai na uma la ver page le tasi fa mo lo please. Pataro petora si o so ya epa. Pataro petora so fine ya chana lo ma mai ngale fua. Pataro petora so ya fioi. Ya me la so foi la ma ro foi. O sa ma ro so wa ja ai. Si fo ma chango fi fo sunga ya semi a to io ele ma ya si fo ma gama kiki semi fa pine a to yo senga le na to te si la fo mo ta to komin io le na ta to te mingo fa ta si fo mo sunga ya sem fa pine ya por sunga semi a to ngai lo fo ya na fa sunga ma ngai ya si fo ma ia se fo ya no le tu no fa ma no fo ya tu le uso fa te tele la fo le wo ma o le tele fo yo isi pese ye wo inga mai au ai te poli okay keep into my heart elite tai fo ina ai ka kula vai mo cha tau por kalama io ma no le fo ya te o to ma na le fo wa mo cha tau por kalama si va ko ka ku ka mai ko me songi
Ete tabale la fale tabale. Io ete tabale. E via le passi. E sino le passi. E ma fai le tre io e ma fai le tre e io si cashback. Io e io cashback. The cash referral. Mama put him on the cash referral. Is that up on Facebook page? He ain't putting money out to Facebook page. When it's all out, they want to have virtual. So don't leave any place out from your told. The body, you are 51 or told. You are 51 or told. Therefore, all the dust, all the 50 people, all people, but all the dust, all the 50 people, all people, but all. The Roger Sapa, Mount of Yamata for my way out of Dusty. I must have seen Mafanga for Aina. If I know so far, my see, I must special for when I say Lady Maftanga, for Father Butonga. Tanga so free entry, I must have all my Tamafaya show first day, my DJ Masani. But if you know about my way out so early, for any Maria, Mount Malaka band my DJ, for booking, I said to our Facebook, I put it so that is free. Portanto, il problema su una minuta la tu, telefonio all what tansi, all what total fit all what tansi, all what total fit all, e poi oliva, ruolo lima o tansi fa fit oliva, ruolo lima o tansi fa fit, ma poi, il ruolo alzano ti vita lasci, e dice la tua atuna tua inizi, ma tu alle poi spa, ma tu la tua first day, ma ti sei masani per la poi le marca ben, na viene o le spore le male, so tornai. Ia nisi ka cha chou wa company fo ro lango su cha chou fa sa lauma le nga tele fa cha vale fo ile na le pa cha motos ia fa pe fo lao I le cha chou wa fa le fa pia le Paradise Night Club pa su ma ya minute lo tonu le ma fu tele mo cha chou por kala ma I we minute ia le na afe uma inga ma ai minute lau fo ma fia pe ona fa sa lau winga KP mau ai foi malau half price pa la ko fai yo lesa e fa fonga de chacho por kala ma no foi te o ma le mo chacho wa por kala ma fa maru ro ko isi o uso ia Mariota ele mau ai lunga isi chacho pese foi mai ya ro keni e ville so chau ma fai la foi so ia le ke fiu la va tai pa kwa ia ele o mau ai lunga foi chacho ma sinia nga chau ile chacho pese ia ai si kau so e ko pe lava I oi ma no lo foi no sai ma lo ma futa mai mo cha chou por kan lama ia si fo ma chang fi for sunga ya chang langa chang loa chang to ho pese le mo to fini a rosi ia nga chala idea ia su ho ya sem ia nga chala Monica Siniva Rafaele e pa per foi lava vai una ia nga chala o to uma foi matza ngata leo Serafina o to uma le porta to por kalama fale o ngata le leo porta Cecilia ia per to fine a changa lo mo venga le fua
lo ka toi le usa ia epa. Ma huta mai fo i ngā I kāria. On Junjian Bron. Ia ngā awa ngā wha I kāria o kei loa. On John Clinton Jan. Talo ba ko ia fala au ia me se foi o lo bala tau ma tanga le fai mai I Brisbane ia se Italia si fo ma tanga o fie le na tau tanga lo ma le pese le na fa mai lo wow le ia ta ko to mo to mo le no ta to por kalama ta cha no fa la ia il tuma cha ile ia fala au ma le tau to ia o lo muri anga me se foi fan au le ma futa mai I Brisbane ia se Italia ma lolo fo ia te auto ma lolo tau atai ma lolo fo ile ona sai nga fo ile ia o auto ma lama le no tatu por kalama le o toi ro minuto na taro le tu la e iva ma sa lo le o toi ma fa ma e na le tatu por kalama fo ma le tau tu le tu la o le afi afi pese le la ngona le lofa ta fa George fo pese le mo auto ma lama le no tatu por kalama ata sanga mai foi tuata ia Monica le fao ma no foi Monica la ngona le rofa ka fiola o ani la ngona a wai le nei wala ngona ye lo wala fa Monica io ya missionary.
Le sa va sa mai fo ia ele te mata ia Monica le fau fa sin ka ko be ka ko be babi io o ka tau o tsama fai ma fa fa nga ia se so ai foi mar tsama ba tsama lue fa tsama fa foi la le ia e pa le ma fa tsama Italia e mbole foi lo fa ma foi Oleh foi lo fama foi lo so ya e pa se tama ya char sanga. E me so so fa fini sa le mua. Na, saya di Sabang. Iyo. Bayuna so mi Sabang, bay ko fe Filippo, bayuna bay ko fe Filippo, bay fe no panga. Yo. Saya mari panga Maria Monica. Yo. Iyo ya, lewat dia pun mau pangam Cecilia. Yo, angkawa. Yo. Siva mai ka ko no ma no le pa. Siva mai. Baca lo mas ko ya fandiki. Yo. Baca lo ya no fo mo fasa boy. Yo ya nga ya sesomai ya mata pasang mo ka panga. Pasang mo mata ka panga le wo so selo Sicilia ya o selo Sicilia ya. Lo bayere ba ikoi me po matari ya ikoi mai Kapag mata lang ako kasi ko mas partuwa sa Cecilia o sila waro ya so siba ya ay nga hiyoy hiyoy na yan nga di hombre po ini malo ro Sauni, saya sama. Ya, sam.
siva mai siva. Siva mai nina. Mangai kan pangaman yo tares. Eva ye fama ya man yo sama la pangaman ina. Sawi banyak, ya siva mai epa. Ya, ay mira siva pa ikadia. Camera piccola, io camera piano. Ya, dua mai. Macam boleh buat jatuh kalam lah. Apa boleh saya mah kalau coba, saya kalau bayar ni satu mau air. Baru isa, iya, makwa isipa may musika. Amar ko. Ia lena sei fai la io sina malo lo ia nga alala mai la ia ilalo solo mali lo wafu io solo le afu vai na usisinga e lava no wafu io macha pa ua e lo ofu ia na fai sina savili fai sina e amaru malo no foi nya ti o to o ma le mo ta to por kalama ma lo le siva fa ta ma li ma lo fo ile sua fa ta usana mana tu ia ele to ma mau afari tu la iba fa ma ina fo se tau tu mo o to le ni tu la le afi pese le ta fa jo fa ta usana ma ye fo ile uso ia epa ta si ko sui ia ta to fo ro ma fa ta mai fo Italia
Mubuli on nano fa anga fusion tama ia cha sanga vani na nga cha foi lai le o so ma tua fa fine o lo o isa mo ai nga cha o to u ma lo foi le mo cha cho por kalama ia le na a moli ia lo fa anga foi le uso ia e pa bele pese nei RSA fa mai oi Joy ma fau tasi maka ukia ma fau ngor ko me kiki o epa iyo e ta ku jo jura pese le mo o cho o ma no foi mo cha cho por kalama e ma pele cho fide ya nina as voglio pazza to voglio cho fide ya lissa fui mono Fantastic.
si fo ma tanga fia sunga ya oh ai Petro Yang ma pese na fa mai ma fa po tasi ma ya sei le sapata sanga mai fo lu ya epa io e ma ni na chalo sanga ia ora ma futa mai fo nga I Roma po Italia fo I le lau mua o ka fiona e o ku di ngo fo pa ia king tik oi le kamai kiki ia le na ma no fo no sai pese ni ta to ko to fine ia langa le fa si le va o ko ia reply to fine ia ni na fili po le ala va langa kuka le fa io o le pese la le nei ta fa to fo mo ni na fili ma le la to fo ia vai va io kama sasa ora vai a feli na tia fa mai sapa sui ata fa to fa to uma na male fa sapa sui mo to tinga me fia ata fa to fa se a farnico ia le fai nga sa pasui ia fia fia fa mai nina kama sasa ana Patau ka toya ya mangile langi iyo si fo ma tengo fia pe ni no tia fawa ya Maria ma ala pati ma pe sele na fa mai
O ke le manga o sa pasui le nga amai le nga sala. Oi ka fiola e. Oi ai sia. A o le favorite le ka ko sa mo o le ai sa pasui ya. O ngai lava me ai le misi lava so lava se fa moi moi. Sa pasui markali, sa pasui markali. A le fa mai amai le nga sala. O ka fiola e. Ia le na bese na fata saka mai fo ila ia jo ta ia ni na fili. Io ma nga se pa o ma ya ka makuai. Isa wa le miki ia ma le uru e ma li le loto. Ia mana tu lo tu ma vo ia e fa mai ina la tu tu le ne fia. Ai tu omi mai lava. Ia le tu fili fo ia fei fa mana tu mai lo na so fu ile so. Io e happy birthday to you fei. Ia ale fartua fa le sunga ia ia so ne le mafuta mai le lo I Hawke's Bay po Hastings le mafuta mai fo ia tu fine ia fei manu ia tele lo wa so soifua ile so ia wa koe maua mai la bala fa umara por kala ta tu na pese nei tama jaio Rachel fo mai Manuela fa mai a o woti o te toi fiola io ta fa bitua mo oile tu fine. What do you follow the program? I told my Itabala to 4 years, Bangali family, ya, Fianga to Manabale to a tato por Calama. What's up with you? So I fucking make a pass to ya to work for 2 years, safety.
fio sama jaya Rachel Manuela fo mai ma pesele na fa mai pe a o oti ia o toi ona mai le sa ta fa to bole toi lo fa nga fo e por kalam ma la so fo fo to fine ia fe kai sala ia mo le toi fo ma lo fa nga fo i sunga le wa o ia songe ia nga te le o to mo fo na ma fo lui Hawke's Bay a I Napier fa pe fo ila Hastings ma Flex Mia ma lo vo ia talo lo le tua fa popo nisi aso se tele I lo so I fua e ola a ona I fo I mo ia ma lona finga ngano nga te le tau to ina fo I o a inga a mo le tuelo fa anga mo ele to fine fe ia fa pe foi la ia ma to mo foi le lunga nei au ki nani mo so ita mo oi ia a nga te ile ia al ferto ia nai ma to mo foi le lunga nei au ki nani mo le tuelo fa anga ia ai le tu foi le fo a ta tu le pese le nei ia fa ta sanga ma ia le tu fine fo ia tu I taro ne lisi io ia Deita ia fa inga tana ma foi Yeah, se fanonga ai le talia. Vole toi lo fanga proclama e te vole to fine to tulu town. But that's not what you promised me. This is what confuses me the most. You say that you wanna leave, but you're telling me you love me. Cause I ain't really want to believe and let it go. Sometimes I wanna be the one to go with the flow. No. Padahal macam itu, bila yang mahal lagi malah cuci mama. Malah boleh saya boleh usah yang mariota. Bayuma yang kebetulan Monica macam tu siapa semua. Kiss and touch, and with that promise, you stole my heart and gave me hope to love, just to break me all apart. I was never meant to say something I need. Promises you wouldn't leave. Well, now I know what you see in me. It was all make-believe. Now I see that the joke was promises you couldn't keep. Promises you wouldn't leave. Well, now I know what you see in me. It was all make-believe. Now I see that the joke was on me. Se for macam kau feel na, semua voyage born crazy. Iyo merpesi na promises sa iyo ya follow misi. Ia le sa kata sanga mai foi cuma caya tu tau ne lisi. Ia mana lo foi lo sa ile nei tu la le a fia. A tai tele la foi ya te o tu ma lo foi le ma futa mo le ta tu por kalama a. Ia mana tu hai o tele tu o foi le no foi le nei tu la le a fia. Ia te tonu ua vela foi le fanga wo si le au wa foi le uli le ta tu ma futanga le nei tu la le po. Ama tama foi lava le awo uli se I ma vai atu ia le o mai foi le taimo le nei po tau suma le 1 minuto te le tu la ipa mana tu le ia o te tau na o wanu le fale faise mano mo fa sa un ye pa kia le ipa le wa mano nei ia fa pera ia o te le se ma le tanto mo fa sala lo nei tu mo la ba u le nga ma o la lo mo le tu fa te tele
te tere la te o tau o ma pa anga ma sani le tanto wala leo te tau le tau tau a tua o tau suafa leo o ma sani wa ilo lava wa ilo ma lava le tato ma futanga ia mesi o tu u ma lava fa tai tere la foi nisi fo yo wo ana te leo pa anga leo fa to ama ua ma join mai no le tato wa porkalam mo le tule nga fa tai tere lava mesi lava o tu ma futa mai no le tato link pe yo le to fine ia tanga loa ma va nga le fua ele nga te leo o tu ma lava le no le tato porkalam fa tai tele ma te ele lo nei nga tu sai foi ia ma le to wa lava papale nga te foi le ma futa mai foi no le tato wa na leo fa tai tu lava o tau sa ma fai nga pa ia tau langi o pa ia fo I fa ale tua nga te leo pa ia fa ale atu ia te tonu lava o le o tatou mai tasi rungo le tatou polokalama ai mo moli atu le nga fa tai tele le tau lango lango ia ale nga te leo le tau so tau au fa tai tele fo ia te o tau le she inga le tatou polokalama ia ma fa so atu fo I ma like ia talo lava fo ia siata ia alofa le tua pole te tele fa manu ia ya te o tau uma lava o le lava le tau au nanga o lo fai rungo le matou polokalama ia ma le tau fisoso ninga e le pa ufua lo wafu si le fanga e fofonga o le tua na te fa manu ia langa o le tua manu ia o le tua o le tumu o ia na te toi fa atu tumu me u fa ngao ia o a foi me u fa anu wai le kango fie data zo wifi ia e mana tono lo tau lango la foi mo lo tau pa anga masang ia o a lai la foi ona ta tau fa pine ia mana tulea ia e poto le tau tai ia a se le atu yama o masani le atu no le a foi se ngana o le tau tamali I wa pa o papa fo I la tau fa fo anga le nei yaso ia malu vi fale o le tua matua upu ina matua tu ina le tato ma futang e vai mana lo fo I se leo ma se fa mtanga o se leo fo I le nei yaso ava pe fo le sa o fale o ino to suafa I le nei yaso ia te talo e fa ma ngalo fo I le au o ia o tau mafai la fo I le me ngata I le mafai ina ia fa le ino to suafa I lungo le tato pena ta fa I lang ia fa pe fo le ta ina lo pise moli mana o le fo I le tulanga o le fa mali ina ino fina ngal ia o vai la sina le fa tulua e ta ele te le lilo e te le lang ai o te talo an sia te ni via fa ia so le tua e ma la mata ia o aso fo ia na to ita to fo ila io pise fa pe o mi fo ia ai mai fa aso I fo ia manu te le ina fa sa usau ngole ne ia fita to e fe loi le so ta ia o te mi masani le fo ora por kalama after tele la ba te o to fa manu ia le tua ia te o to o mala ba me so maro rongo le nei po Give, loving you is
to me my destiny. Jacinda Ardern, who, unless, as Andrew says, something quite extraordinary happens, is about to become the 40th Prime Minister of New Zealand, has just arrived in the Labour Party caucus room to speak. Welcome and thank you for all your patience. I want it to be noted I've only left you here for 10 minutes though. I want to start by saying that it is an absolute honour and a privilege to have the ability as the leader of the New Zealand Labour Party to form a government for all New Zealanders. I also want to say that this has been a campaign that has been robust and rigorous. And I want to thank Bill English for the role that he has played in that campaign, but also as Prime Minister and as serving in the past as New Zealand's Finance Minister. Mr English has already called me this evening and acknowledged that for the National Party, negotiations have now concluded. I personally have always believed that members of Parliament come to this place in order to do good and to serve their country as best as they can. Mr English is an absolute example of that, and I want to acknowledge it. These negotiations have been robust, but there has been more that has united the parties than has divided. Labor has always believed that government should be a partner in ensuring an economy that works and delivers for all New Zealanders. We also believe in a government that looks after its environment and that ultimately looks after its people. And I believe that Labor has found true allies in Parliament to deliver on that. I want to thank New Zealand First for the decision that they have made. I know it has been significant and difficult. I want to thank them for the time and consideration they put into the negotiations, and I can confirm that they were indeed dominated by a discussion around policy and ensuring that consensus existed on the issues that were of the greatest importance to each of us. They formed a solid foundation on which we will now build a coalition government. I also, in the same vein, want to thank and acknowledge the New Zealand Green Party. We've also engaged in a robust policy negotiation with them also. They have engaged us on areas of consensus and on areas where we have taken different views. I acknowledge that they are now undertaking a process with their party, which I respect, and we will await the outcome of that to confirm that together we will indeed have successfully changed the government. Jacinda Ardern, who, unless, as Andrew says, something quite extraordinary happens, is about to become the 40th Prime Minister of New Zealand, has just arrived in the Labour Party caucus room to speak. Welcome and thank you for all your patience. I want it to be noted I've only left you here for 10 minutes though. I want to start by saying that it is an absolute honour and a privilege to have the ability as the leader of the New Zealand Labour Party to form a government for all New Zealanders. I also want to say that this has been a campaign that has been robust and rigorous. And I want to thank Bill English for the role that he has played in that campaign, but also as Prime Minister and as serving in the past as New Zealand's Finance Minister. Mr English has already called me this evening and acknowledged that for the National Party, negotiations have now concluded. I personally have always believed that members of Parliament come to this place in order to do good and to serve their country as best as they can. Mr English is an absolute example of that, and I want to acknowledge it. These